Kecengsi tumi district congress committee pen kenangan keting tum ladang nang kumri lo eje kwari alu lut pen itum pan penangan alam na arbok lo sitome nilina khana tu alam ke la heights of false allegation athma alang itum ke la Panimara number 3 ipila la ke EC clearance tadu July check lo 18 2025 last month July check lo si environmental clearance take pass lo enke environmental clearance take pass ta SIAP lo committee lo competent authority state environment impact assessment authority tumsi ke pass iklo kali mane mana tum misguide misled tum do ko technique High Court order kubang gaya be, Supreme Court order ta be, je la quarry Panimara number 3 aquari leaseholder ke Animesh Kapoor, alang itu quarry bond note bukan kier note, okay, PCCF order ta be, DFO order ta be, nah, PC monik ko, alang itu right to information ke tu, be, setame nil hintan ke lah false allegation, lah tinan ni. Officials tumpan tami node la council ke cari tumpan tami false allegation tina la so matter bang ke itum a department subject tadi la ke civil matter ke land revenue tum a department matter